Uzima drugo mesto na tabeli Superlige Srbije sa samo 2 boda manje od prvoplasirane Crvene zvezde. Prijateljska utakmica protiv ekipe Rada igraće se u Beogradu 8. oktobra sa početkom u 15:30. U nastavku prvenstva Crveno-bele očekuje susret sa fudbalerima Mladosti iz Lučana. Dobro veče, poštovani gledaoci, ovo je Pravac, ja sam Dragana Kanjevac, a moj večerašnji gost je Vladislav Šćepanović, slikar, profesor na Fakultetu primenjene umetnosti, majstor borilačkih veština, o tome ćemo kasnije, to usput, mada ne i najbeznačajnije. Kako ste, Vladislave? Dobro. Nismo se u medijima videli jedno 20. 20, da. Dobro, hvala na pozivu. Za taj period od kad smo zadnji put nešto radili zajedno, to je, mnogo se toga izdešavalo, pa se nadam da će biti zanimljivo da večeras popričamo o tome. Jasno vam je, poštovani gledaoci, znači svake subote kultura, večeras likovno obrazovanje. Vladislave, vaše slike koje je jednom video, mislim da ne može da zaboravi ili da nešto pogreši ili da pobrka. Ono što ja bih voljela da vidimo odmah, da odmah pokažemo gledaocima o čemu se radi, kakva je to vrsta slikarstva. Mi smo u 90. godinama, vi ste pripadali jednoj grupi koja se bavila socijalnim, da kažem, socijalnom umetnošću, Art of Reality, je li tako? Jeste. I već ste tada proglasili borbu subverzijom protiv mediokritetstva u savremenoj umetnosti i društvu. Kako vaša borba, šta vam je vaša borba dala? Da. Pa evo, mi smo još tada, znači davno, Srđan Đile Marković, Vlada Markovski i ja napravili jednu grupu koja je imala specifičan neki pokušaj djelovanja u savremenoj umetnosti kroz klasične likovne tehnike, pre svega slikarstvo, a reagovali smo na svet i na okruženje, na medije, na jednu sasvim izmenjenu stvarnost koja je tada praktično prelazila iz jednog industrijskog perioda u postindustrijski period. To jest digitalizacija negde je tad krenula da svet je polako prelazio iz svoje industrijskog ere u digitalno doba. I buknuo je internet. I buknuo je internet i mi smo to negde osjetili i krenuli smo da radimo u tom pravcu, da koristimo sva ta dostignuća tehnologije koje smo imali na raspolaganju, ali smo se bavili klasičnim umetničkim sredstvima, dakle slikom, i to smo sve prenosili u sliku, pokušavajući da napravimo tu jednu subverziju u odnosu na društvo koje se tada nudilo i prikazivalo kao jedini mogući svet. Kako smo krenuli tada, tako evo do dan danas svi trojica radimo. Ne više toliko u grupi, mada s vremena na vreme izlažemo i zajedno, a već svako je neki imao svoj put, ali vidim da smo svi još uvek vrlo aktivni i da izlažemo i da se nalazimo na istom tom pravcu. Sad, vrlo je zanimljivo, kada je u pitanju savremena umetnost, mi nismo, iako se bavimo klasičnim medijima, nismo komercijalni umetnici, dakle, bavimo se jednom vrlo teškom problematikom, socijalnim problemima, ratovima, zloupotrebom savremenih medija u ideološke svrhe i tako dalje. Znači, bavimo se jednim teškim problemima i istrajavamo. I jednostavno mislim da je neka naša misija, kako bila tada, tako i danas, znači da nikako, ni po koju cenu našu umetnost ne dovedemo u komercijalni nivo, nego da budemo uvek jedna subverzija u odnosu na dominantne strukture društva. Jeste, a opet vrlo dobro plivate u upravo aktuelnom
komercijalnom, potrošačkom, konzumerskom, kako god hoćemo, društvu, zbog toga što vaše slike preuzimaju privlačnost, vuku privlačnost onoga što kritikujete, bilo da to izgleda u nekom maniru pop arta ili u maniru totalitarnog nekog arta, je li tako? Jeste. Ali one su onako vrlo atraktivne i vrlo, da kažem, lepe, je li tako? Zašto? Zato što mi koristimo jezik, to jest ja u ovom slučaju, koristim jezik znači od industrijskog dizajna, grafičkog dizajna, svih mogućih estetičkih formi koje prodaju robu danas. Znači, koje globalno prodaju robu. I one jesu u estetskom smislu dopadljive kako bi tu robu mogli da prodaju. Ali evo, kao što sad imamo na monitoru da smo imali priliku da vidimo, na primjer, tu sliku, sva ta ista sredstva koja se koriste da budu dopadljiva, ovaj put daju drugu poruku. Dakle, kao kad neko oni što prodaju lekove po televiziji i tako dalje, pa onda sve to divno izgleda, sve oni svi dobijaju kosu, ne znam šta sve dobijaju i sve to izgleda divno. Međutim, s druge strane, ja koristim istu tu formu, samo što upozoravam na to da je to sve prevara. Znači, zato taj jezik mora da bude primamljiv. Zato taj jezik mora da u likovnom smislu bude negde saobrazan sa reklamnim svetom, samo što moja taktika je propagandom protiv propagande. To je neka... Destrukcija sveta spektakla. Da, destrukcija sveta spektakla. To je važna teza u mojoj umetnosti, na to sam praktično i doktorirao, a to je da umetnost mora da bude destruktivna u odnosu na dominantne ideološke i globalne vrednosti. A te globalne ideološke vrednosti su u stvari, to je taj svijet spektakla. Zasnovan na nekim teoretskim, koje danas nećemo razrađivati u tom teoretskom smislu, mada se baziraju na... Nećemo pominjati prijatelje naše, Benjamina Bodrijara i to ekipu. I Debora pre svega, znači na društvo spektakla koje se na njega se bazira. I onda sve te neke vrednosti spektakla, umetnost mora da bude, po mom mišljenju, destruktivna u odnosu na te vrednosti da bi ona imala neki svoj potencijal. Jer u slučaju da ona podražava svet spektakla, ona postaje ništa drugo nego jedna vrsta svedočanstva tog potencijala i onda mi imamo gomilu umetnosti, imamo na primjer u regionu, evo na primjer imamo Thompsona u Hrvatskoj, imali smo nekada imali smo sve te umetnosti koje podražavaju tu vrstu sistema i one samim tim doprinose održanju sistema. I one uopšte nisu naivne u tom kontekstu. One uvek daju taj legitimitet, ozbiljan legitimitet svemu tome. Tako da smo, na primjer, u socrealizmu imali čitavu situaciju, ili nacističkoj umetnosti smo imali situaciju gde praktično umetnost kao takva nije nikad bila masovna pojava, ali ona je davala legitimitet svim ostalim masovnim pojavama koje su iz nje izlazile. Tako da ona kao elitna uvek je nosila taj elitistički odnos, oni koji kao razmišljaju umetnosti i koji se bave umetnošću, oni imaju taj elitistički odnos prema životu i onda masa obično gleda prema njima. I ako se to negde legitimiše, zato umetnost kao potencijalni neko ko pomaže spektaklu je vrlo opasna. I, na primjer, evo sad, kada kažemo... Da malo razumemo grafički, mi obični na primjer, evo, ljudi se školuju da budu grafički dizajneri, industrijski dizajneri. Jednostavno, cijel ovaj naš vidljivi svet, oni ga stvaraju. Znači, kroz tu svoju umetnost koju uče i budu što sugestivniji u prodaji robe, u prodaji ideologije koju trebaju da promovišu i tako dalje. Sad, ja kao profesor, baš na tom fakultetu koji najviše stvara tih kadrova i tako dalje, replikanata sistema, ja se upravo trudim da unesem subverzivno delovanje u tu njihovu delatnost. Tako da uvek imamo mogućnost da se ta poruka koja se da preko medija, da se ona čita ne na onaj način na koji je dominantni ideološki sistem želeo da se ta poruka da, nego da postoji mogućnost da se ona čita i drugačije. To je ono što je važno za mlade umetnike i za ono što je novo u savremenoj umetnosti i dizajnu, naravno. Naravno, i eto, dobro je da možete da utičete na mlade ljude, da malo, u stvari, to je zapitanost, to je kritika društva, to je, vi negde pominjete u nekom od vaših tekstova ili, ne znam,
nekih referenci naučnih na koji se pozivate. Sad sam zaboravila šta smo. Nije ni bitno. Krenuli smo previše da filozofiramo. To je očigledno, zato treba to prekinuti. Ali vratit ćemo se još na vaše slikarstvo. Ono što je, eto, vi pominjate pre 20 godina da ste nešto tako započeli, i jedna od bitnih odlika vašeg slikarstva je ručno izvođenje. Znači sve to što liči na na reklamu, na fotografiju, na stencil, vi to ručno radite. Ko je ovaj momak Banksy koji se pojavio i onako kao da je pratio vaš rad, samo ne znam, njegova su sredstva, čini mi se, nešto jednostavnije. Jel ste pratili Banksija? Nešto, ali ne nešto temeljno mnogo. Ne mogu to da kažem, da sad analiziram tu stranu, ali mogu da kažem vezano za ručno izvođenje. To je jedna vrlo važna karakteristika. Danas, evo ovako, mi živimo u svetu nekog simulakruma, kako bi rekao Baudrillard, to jest živimo u svetu simulacije. Da pojednostavim, znači da sve ovo je sad retka jedna situacija kada mi uživo pričamo o nekim temama i razgovaramo o nekom teoretskom diskursu. Obično stvari su već kolažirane, montirane, servirane i one nemaju veze sa nekom realnošću koja je u fizičkom smislu realnost. Naravno, ova realnost medijska je mnogo jača od te fizičke, sve više i više, tako da u budućnosti, ne znam, kada digitalno doba apsolutno zaživi, da li će ova fizička biti sekundarna realnost. Najverovatnije hoće. Ja bih tu, ali ajde stvarno... Da vratim ovo, zašto to je uvod? Zašto se kolažiraju umetničke emisije? Ovo je uvod, zašto to govorim. Uvod je zato što kada ručno izvodite sliku, ima jedna teza o toj auri umetničkog dela. Dakle, vi kada imate materijalnost umetničkog dela, dakle sliku ulje na platnu, koja ima tu neki kod dugotrajnosti, kod koji je vezan za neku vrstu te jedinstvenosti, neponovljivosti, ovde i sada. To je jedan kod koji ne možete da imate preko medija, jer preko medija je uvek kod koji može da se reprodukuje. I sada mi ovu emisiju možemo posle opet da gledamo i opet, ali ćemo imati auru samo onoga kada je gledamo uživo. Znači, ta jedinstvenost, neponovljivost daje auru ovoj emisiji. Mi ćemo svaki put gledati istu emisiju, ali mi sad u ovom trenutku doživljavamo ovo što govorimo. I to je vrednost tog. Upravo ja to pokušavam da uradim sa svojim slikama, zato ne reprodukujem već nešto postojeće, ne sklapam ih u digitalnoj obliku, već slikajući, vi kada stanete ispred te slike imate tu, pokušavam da vratim tu auru umetničkom delu, koja je, nažalost, danas sve reći. Vi jednostavno slikate i to je osvežavajuće i odako vraća nas na nešto što... A slikarstvo je u ovom svetu globalnih slika koje prepliču jedna druga. Informacije jedu jedna drugu. Ima ih milion. Pa upravo slikarstvo je izvučeno iz tih informacija, postaje referenca koja svedoči o vremenu. Jer ove su informacije pojele jedna drugu. A onda ostaje slika kao materijalni artefakt koji može da svedoči o vremenu i to je neki moj izazov, jel? Vi ste izlagali prilično i po našoj zemlji i u inostranstvu. Ono što mi je ovako zanimljivo bilo, prošle godine ste u galeriji u Hobokenu u New Jerseyu, jednoj njujorškoj opštini, imali izložbu i tamo, koliko sam shvatila, malo ste i rezidencijalno boravili, je li tako? Radili ste tamo te slike. I to je stvarno prava stvar, da ste vi onako u srcu, da kažem, američke srednje građanštine, je li tako, baš pokazali kao, ljudi, jeste Coca-Cola, ali da li je to baš toliko slatko kao što nam se prikazuje? Kako vam je bilo u Hobokenu, kako vam je bilo u Jerseyu? I dajte to vaše iskustvo, posle je bilo i Teksas. Jeste, bio i New York i Teksas. U suštini, dešavala se takve sticaje okolnosti da smo ja i Kolja Božović, umetnik takođe, bili pozvani od strane Galerije Barski u Hobokenu. I to je nama bilo jedno vrlo zanimljivo iskustvo. I mi smo prvi put došli, praktično sam prvi put bio u Americi tada, ali nekako ceo kod mojih slika je dosta bio vezan za
Ameriku i za svet koji se jeste, američku popularnu kulturu, za američke filmove i tako dalje. Tako da negde jezik, ja praktično jezik koji sam naučio kao mali, to je bio jezik filmova koji su nuđeni od strane Amerike, ali onda i Hollywooda pre svega. I onda vremenom kako sam sazrevao, pa sam slikao i tako dalje, onda sam negde shvatio da je taj jezik prepoznatljiv, da bi ja preko njega mogao da neke poruke dam i onima koji ne znaju šta je slikarstvo. Dakle, moja publika nije, i ono što ja hoću da kažem, nije vezano samo za usko stručnu populaciju, već je ona vezana i za ljude koji se ne razumeju u umetnost. Mislim da je poruka tu također vrlo važna. I ja sam našao mogućnost da to kažem preko tog jezika i posle svojih 25 godina rada našao sam se u Americi. Našao sam se upravo u Hobokenu, koje je vrlo zanimljivo mesto zato što odatle je Frank Sinatra, tu je praktično italijanska mafija napravila tu opštinu, taj gradić, i ostalo je sve u tom duhu kakav je bio. I stvarno je zanimljivo iskustvo u odnosu na New York koji je preko puta. Crnogorac u Hobokenu. Da. Ja su se razbežali Italijani. Crnogorac bi trebao da bude u New Yorku, ali sam ja bio taj Crnogorac koji je u Hobokenu, tako da jeste. Bilo je stvarno zanimljivo iskustvo. Upoznali smo veoma zanimljive ljude i radili smo sa jednom humanitarnom organizacijom tamo koja se Bank of Food, koja se bavi humanitarnim radom, tako da smo i sa svojim slikama doprineli da pomognemo koliko možemo situaciju, jednostavno tako nekoj humanitarnom duhu, jer mi negde kao umetnici uvek pokušamo da izađemo u susret svima koji možemo da pomognemo bez nekog specijalnog materijalnog interesa. Tako da prvo smo odradili izložbu u Hobokenu, pa smo posle izlagali na jednom veoma važnom festivalu, Scope Art Fair u Njujorku, gde su bile sve najvažnije svetske galerije prisutne. Prošli smo na tom konkursu, što je veoma teško, i sa galerijom Barski, ja i Kolja Božović smo izlagali na tom festivalu i mislim da smo prošli vrlo zapaženo. Mislim da smo dobro reprezentovali ovaj deo sveta, jer mogu vam reći da ja mislim da je jedino bilo najbliža zemlja ovde koja je učestvovala tamo je bila Rusija, recimo, da smo baš onako bili retki Sloveni, da, na tom festivalu, i imali smo priliku da naše umetnost pokažemo svim svetskim galeristima, direktorima muzeja, ljudima koji su od uticaja, i mislim da je to bilo vrlo uspešno. Pa dobro je. Uglavnom se naši umetnici žale da je to da je recimo u Americi to tržište, art tržište vrlo nije pokretljivo, toliko ne može se lako ući i tako. To sigurno, znači to ja se slažem s njima, znači situacija što se tiče toga, vi da biste ozbiljno učestvovali na tržištu Amerike, vi morate da budete tamo, morate da tamo budete prisutni niz godina, znači to nije sad vi dođete u Ameriku, pokačite slike i svi vam kupe i sve idilično, znači to je jedna druga sfera. Ja o toj sferi ne pričam sada, ja pričam upravo o toj vrsti komunikacije koju smo imali sa našim umetničkim delima. Nismo mi osvojili Ameriku, znači taman posla. Ne spadam u tu grupu kao koji ću sada vas hvali, kao kako sam ja ne znam šta uradio, ili kako smo mi ne znam šta uradili, ali smo jednostavno uspeli da učestvujemo na nekim važnim izložbama, uspeli smo da napravimo jednu zanimljivu komunikaciju, uspeli smo da ostanemo u nekim kontaktima koji će da se realizuju, i to je neki naš uspeh, ali a on se zadržava na tome, znači nije sad da kažem da smo čudo napravili. Pomenula sam Crnogorce, vi ste rođeni u Nikšiću, je li tako? Na Cetinju završili akademiju. Da li ima veze, bo onako sada pričamo tako malo uopštavamo možda i na silu, međutim zaista imam utisak da u Crnoj Gori Crna Gora rađa likovne talente. Da li to ima veze sa onom veličanstvenom prirodom, ili jel imate bilo kakvu observaciju na tu temu ili da preskočimo? Pa ja mogu nešto da kažem, mislim da stvarno postoji taj neki odnos prema likovnosti u Crnoj Gori zbog
Ja mislim da je to razlog, taj pejzaž Priroda. koji Da. stalno vas okružuje, ta lepota prirode koja vas okružuje, ali i umjetnost kao tema. Mislim, umjetnost kao tema je vrlo često u Crnoj Gori. Dakle, ja stvarno mogu da kažem, rano sam ja došao u Beograd. Ja sam došao u Beograd, na primjer, kad sam imao u 4. osnovne sam došao u Beograd, pa sam posle upisao fakultet ovdje u Beogradu, pa sam imao želju, kao da opet malo osjetim Crnu Goru, pa sam posle otišao na Cetinje. Ja sam radio suprotno, ja sam iz Beograda otišao na Cetinje, a ne obrnuto. Tako da ima to nekog svog uticaja i imalo je sigurno i ta opet okrenutost prema umjetnosti, što kažem da se vrlo često tema je sama umjetnost, kako moja porodica je umjetnička cela, pa kao ali vrlo često i porodice koje nisu umjetničke imaju potrebu da pričaju o tome, što danas stvarno u svijetu postaje sve veća retkost. Pa lepo je, moramo da priznamo i da odamo priznanje Crnogorcima. Ono što zaista ruši stereotip već odavno prevaziđen je o umetniku kao tako nekom onako gubitniku, zarozanom tipu, van asocijalnom. U vašem slučaju je sve, u stvari, ali to što se bavite judom, to je onako mnogo dobra stvar. I u Americi ste se tamo nešto pojavljivali. Jeste. Pa zato u Hobokenu Italijani su se sakrili. Recite mi malo o tom vašem bavljenju. To je sigurno sjajna stvar za sve živo, za stabilnost duha, tela. Jeste. Nisam jedini umjetnik. Evo, na primjer, reći ću vam, Yves Klein je bio prvak Francuske u judovu i napisao je više knjiga o judovu. Tako da, bilo ih je dosta. Također, Juan Miro je bio bokser. Mislim, nije sad to da nešto čudno, ali zanimljivo je. Ja sam, na primjer, krenuo sa judom kad sam imao nekih 12 godina. Znači, bio sam u osnovnoj školi i ta ljubav je ostala do danas. S tim što se ja sad bavim još nekim drugim sportovima, to je ta brazilska džiu-džica, malo vodim jedan klub MMA i tako. Tako da to je to brazilska to je nešto slično kao judo, samo što je neka osnova za nešto što se zove MMA. To su ti sportovi, oni, ako znate, borbe u kavezima. Ne, recite mi nešto. To je jedan kao vrlo popularan sport danas u svijetu. U kakvim kavezima? Pa imate neki kavez, imate slobodnu borbu, tako se to zove, slobodna borba. Čekajte, je li to pada krvi, to je to neko nasilje? Sve je dozvoljeno, ima svoja pravila i tako, ali vrlo je popularno u svijetu, posebno u Americi je jako popularno. Pa ako me neko bude dirao. Tako da ja sam trenutno isto trener u jednom klubu za taj sport i zadnje moje takmičenje je bilo upravo kad sam bio u Houstonu. Sad, pošto sam imao, inače posle New Yorka sam ja imao 2 izložbe u Houstonu. Samo da kažem, eto, pa onda mogu da se nadovežem na tu priču. Houstonov mikser je tražio neku prezentaciju mog rada i tu sam radio i provodio sam 5 mjeseci u Houstonu i bio sam trenirao sam u jednom klubu i rekao ajde da izađem na prvenstvo Houstona da vidim kako će to da bude. Tako da sam se u svojoj 45. godini, ja mislim posljednji put borio sa seniorima i osvojio sam taj šampionski pojas. Stvarno? Tako da imam dokumentovano taj šampionski pojas i to je neka kruna te moje paralelnog života i paralelne karijere. Dakle, ja imam svo vrijeme tu svoju mainstream, to je ta umjetnost i profesorski posao i teorija umjetnosti i tako dalje. To je taj jedan posao, međutim postoji ta jedna paralelna karijera, cijel moj život. I tako da sad moja ćerka Tara ide također na judo, isto je krenula tatinim stopama, pa ćemo da vidimo koja će karijera biti dominantna. Može da se šeta sama noću, nema nikakvih problema. Pa, nadam se. Ja zaista ne znam puno o judu, po nešto malo o karateu i nekim osnovnim principima, pa se ne bih ovde izletala, ali sa nekim sada teorijama, ali ima tu, nadam se da je i judo plemenit, mislim, osim borbe u kavezima. Svi ovi sportovi borilački su plemeniti sportovi, to su najplemenitiji sportovi, zato što vi nakon borbe, pa u suštini oni se zovu mixed martial art, to je jedna vrsta umetnosti. Zato što šta bi bila umetnost uopšte? To je jedno vrlo zanimljivo pitanje, a vezuje se za borilačke sportove i također za savremenu umetnost. A to je, umetnost je uvek odnos veštine i nadahnuća. Dakle, te dve stvari moraju da postoje. Od drevne Grčke do danas.
te dve stvari, tehne i poezis. Dakle, ako jedna od tih dve hvali, tu nešto debelo hvali. A mi ćemo vrlo često vidjeti danas da hvali tehne u mnogim oblastima ili tamo gdje ima mnogo tehneja da hvali dosta poezisa. Ali kada se spoje to jedno s drugim, tada imamo pravu umetnost i ona ne mora da bude locirana samo na polje onoga što mi institucionalno zovemo umetnost. Dakle, ona može da bude, da izađe i van toga. Tako da ja kažem da se najviše vide umetnosti u borilačkim sportovima, osim ovoga polja koje ja radim, i upravo mislim da taj pozdrav na kraju svega daje i taj etički moment. On je isto jedna jako važna stvar, jer nama danas u društvu i okolini najviše hvali onoga što je Marko Miljanov govorio, hvali nam čojstva i junaštva. Ali čojstva pre svega, zašto čojstva? Zato što čojstvo je braniti drugog od sebe. Dakle, taj moment borilački sportovi razvijaju. Iako paradoksalno djeluje da su ljudi koji bave borilačkim sportovima trebaju da budu neki koji su kao nasilnici, u stvari ne, obrnute. Oni znaju svoju snagu i brane drugi od sebe. I to je ona stvar zašto ja uvek, posebno mlađima, deci i tako dalje, želim da idu na borilačke sportove, to je da bi oni upravo usadili to čojstvo, a kako kažem, današnjem savremenom društvu najviše hvali čojstva. Junaštva i ima, pošto vidimo da su tu gomila nekakvih ratova i razaranja i da ljudi ginu ne znam za šta, tako dalje, a nema čojstva. I to je ono što upravo s jedne strane, što pokušavam da promovišem, kako evo kroz taj sport, tako i kroz umetnost. Pa dobro, u svakom slučaju dobar je to spoj. A nije loše ni, pa dobro, vaš slikarstvo je isto fizički posao. Isto je fizički, ali nije loše kombinovati i ovo što radite, profesuru i... Inače, za slikarstvo, to je jako težak posao. To ljudi misle kao neko nadahnuće, pa sad to traje 15-20 minuta i tako. To traje kontinuirani rad po 8 do 10 sati iz dana u dan, godinama i godinama. Znači, to uopšte... ko želi da se bavi tim poslom, on mora da bude spreman na ogroman rad. Da to nije nikakva sad ja sad ležim, odmaram i sad u jednom momentu meni dođe, ja brzo to naslikam i dalje sve nastavim da ležim. Dakle, to je ogroman rad i on iz slike u sliku se produbljuje i ideja se produbljuje i, na primjer, ako se desi kojim slučajem, evo sad sam bio odsutan, pa na primjer nisam slikao par meseci, prva slika, druga slika je potrebna tek, možda treća, četvrta kreće da se te teme razvijaju i da to postane stvarno dobro. I zato treba veliko strpljenje. Onda još jedna stvar važna kod slikarstva, pošto smo rekli da je to medij koji nije korespondentan sa savremenim medijima, koji su mnogo brži. A taj feedback je daleko slabiji. Znači, morate da budete mnogo snažni da biste ostali pored toliko malog feedbacka, znači, toliko male porotka onoga što vi ulažete u to, da ostanete i da verujete u sebe i u taj posao. To je jako teško. Znači, ja vam kažem, većina umetnika mladih, posebno mladih, i to mi je žao mi je zbog toga, imaju jednu izložbu, dve izložbe i prestanu da rade. Jer jednostavno shvate da toga se ne može živjeti, teško se živi, da su to stvari koje okolina jako teško razume i onda odustanu. I zato za ovu struku je potrebno da budete ekstremno jaki, da biste mogli da izdržite sve te uticaje i da ostanete i da dugo se bavite svojim poslom. I inače, slikarstvo je maraton. Dakle, slikarstvo nije trka na 100 metara. Ja govorim iz tog ugla što ja znam. Slikarstvo nije trka na 100 metara, dakle, slikarstvo je nešto što traje i traje cijel život. A da li ti koji naprave dve izložbe pa odustanu, vi kažete nadaren sve, sad je jedno fatalističko pitanje, da li to uopšte, ako se to nije ispoljilo, ako se taj put nije ispoljio uprkos tome što ne može da se živi, da li je onda uopšte se radi o umetniku koji je i trebalo da bude ispoljen? To ne znam, zato što to su teška pitanja, zato što Van Gogh je slikao možda 5 godina u životu, pa je za njega ostalo veoma puno remek dela. Dakle, to su stvari koje niko ne zna. Znači, mi sad živimo u ovom momentu, radimo, borimo se i tako dalje. I to je jedna naša strana. S druge strane, možda neko napravi neke svoje velike stvari koje ne mogu da budu u ovom trenutku shvaćene, viđene, pa će biti posle. Dakle, u tom smislu vrednostne kategorije to ne znam, ali u smislu života, u smislu borbe, u smislu reakcije na svijet koji nas okružuje, sigurno da oni nisu bili za tu vrstu posla.
A u smislu neke veće vrednosti toga, to već ja ne bi mogao ni da prosuđio bi da znam. Kakva je situacija ovako neko ovako opšti utisak, opšte raspoloženje vezano za neka savremena, aktuelna kretanja u slikarstvu? Evo, bili ste u Americi, recimo, može to da nam bude reper. Kako vam se čini šta se događa kod nas? Meni se uvek čini da kod nas, uvek je taj onako apsurd, puno talenata i puno talentovanih ljudi, opet deluje kao da je sve loše, a čini mi se da je dosta dobro. Pa ako ja ću vam reći što se tiče naših mlađe generacije slikarstva, to je jako dobro. To je jako dobro i stvarno ta grupa mladih umetnika koji danas funkcioniše, radi, jednostavno mogli bi svuda u svetu da rade i da funkcionišu i da izlažu bez ikakvog problema i jedna stvar je tu je centralizovan, ja mislim da je centralizovana moć i centralizovan kapital, tako da vi, ako hoćete da napravite neku ozbiljnu umetničku karijeru, morate da budete prisutni u tim globalnim centrima gde se to dešava. To je, nažalost, tako. Ali, pazite, postoji jedna druga stvar. Postoji sad ta misija da se umetnost i odvoji od tog kapitalističkog duha, to je da sad mora da se uspe u Njujorku, ne znam, u Parizu ili bilo gde drugo, nego mislim da je čak dobro da ti svi mladi ljudi rade ovde i da svi ti, kao što je sad čitava jedna plejada mladih umetnika iz Rumunije napravila globalni uspeh, upravo unoseći nešto rumunsko u tu svetsku, kao što je Adrian Geni i ostali, uneli su nešto rumunsko u tu svetsku globalnu scenu, tako su to uradili Drezdenska grupa iz istočne Nemačke. Jednostavno, dobro je raditi na terenu u kome živite. Istina, taj uspeh je mnogo teži nego da ste direktno tamo gde se to sve vidi, ali je to dobro i za neke druge ljude. Dakle, i ostali ljudi imaju potrebu za umetnošću, imaju potrebu za razumevanje sveta na jednom višem nivou nego što im je ponuđeno kroz svakodnevnu sliku, tako da njihov rad ovde je jako bitan i to je čitava plejada mladih umetnika koji stvarno čak imaju dobru i korespondenciju sa globalnim dešavanjima i imaju dobre galerije i kreću se i mislim da u našoj savremenoj umetnosti koliko je uloženo, znači uloženo je jako malo, da se mnogo više dešava i upravo ovo što vi radite večeras, to je jako značajno. Znači, jako je značajno da što više umetnika mogu da svedoče onome što se dešava, jer naše polje u svetu spektakla je, nažalost, sve manje. Dakle, u smislu toga da mi možemo da kažemo, da možemo da izvestimo o mnogim stvarima i to je stvarno velika stvar. Da, postoji li sigurno, ne znam, bili ste po galerijama, da se opet, da odemo u Ameriku, po Njujorku, ne znam, kako vam se čini, ja ne bih sad da dajem neke, ovako, to su stvarno paušalni sudovi, ali u jednoj poseti učinilo mi se da najmanje umetnosti ima u Sohovu, u umetničkim galerijama. Tamo su neke kao upodobljeno neko slikarstvo, neka inženjerska umetnost, onako sve to dobro, matematički, ali nema onog nadahnuća, dobar, ima tehnea, nema poezisa. To je sad jedan od utisaka, naravno, na svakom ćošku možete da vidite sjajne stvari koje ljudi rade. Kako je sa tom podobnom umetnošću kod nas? Pa evo ovako, Upodobna, ne u nekom sad bukvalno narativnom smislu, nego to, čula sam od jednog odličnog vašeg kolege, kaže, sada se plaše boje, kaže, sve mora bude onako fino, kaže, sivkasto, to je elegantno. Evo, to je sad neka ta, ima sad više vrsta umetnika. Ja kažem, ja više volim one umetnike koji su, kako bi rekao Živko Nikolić, originali. Dakle, umetnici koji rade ono što hoće, koji imaju hrabrosti da reaguju na onaj način na koji oni misle da treba. Sigurno postoje mladi umetnici, uopšte umetnici koji referiraju prema vrednostima koje su već etablirane u svetu kao vrednosti i da ih slede, to je jedna vrsta nesigurnosti. I u redu je, ovaj naš svijet, posebno svijet umetnosti, nije na stabilnom referentu, tako da vi, kako ste sigurni u sebe i radite nešto sa sigurnošću, pitanje je koliko ste normalni, jel? To bi ja mogu za sebe da kažem. Ali zato... mora čovjek da bude lud da bi nešto uradio. Ali zato postoje puno umetnika koji to rade glavom
Znači, i koji jednostavno funkcionišu na taj način. Ali ta deviza jednostavno nije moja, poštujem i to je potpuno u redu i toga vrlo često možete da vidite, posebno evo u Americi pričate i na Scope-u i mi smo u isto vrijeme kada je bio taj Scope Art Fair, bio je pored nas također Volta i Armory, to su 3 najveća svetska festivala u istom momentu i mi smo imali priliku da vidimo šta se u ovom momentu dešava i vi ćete na svetskoj sceni da vidite upravo to. Dakle, upravo ljudi koji referiraju jedni na druge, koji rade jednu sigurnu, po znacima navoda, umetnost, koja u isto vrijeme može da bude kritička prema stvarnosti, a u drugo vrijeme može i dobro da se proda. Pa onda nekako vidite da je to kompromis. A pravo da vam kažem, ja ne bih ušao u cijel ovaj način života i u sve ovo da sam hteo kompromis. Da sam hteo kompromis, ja bi možda bio neki bankar, sedeo i tako dalje i mogu da možda biste igrali šah, tamo se remi izvlače, ali judo ne. Ili da take stvari, ili na primjer to tenis i tako, gde su ti kao sportovi koji donose, koji roditelje uvode u jedan, ti sportovi koji su finansijski moćni, uvode roditelje u jednu zatvoreni krug muke i patnje, jer svi, ulažu sve što imaju, nadajući se da će njihovo dijete da nešto to povrati i jednostavno kockaju se sa čitavom tom pričom, što je za mene apsolutno katastrofa i jednostavno pokušavam da taj put nikad ne bih izabrao, nego sam upravo zagovornik ovih stvari, radite nešto iz ljubavi, a ne zbog želje da vam se to jednog dana sve finansijski vrati, jer vam se neće vratiti. I uglavnom, i ako se vrati, da se ne radi sa namerom da se vrati. Neće vam se vratiti u onoj vrsti dobrobiti koje vi mislite, jer ono što u tom samom monetarnom kontekstu financija i svega što one nose, pitanje koliko je to zaista dobro. Kako vam se čini ovogodišnji oktobarski salon? Evo, danas sam prošetala i zaista je zanimljiv i zaista ima i čitav onaj prostor i umetnici. Pa evo, ja u zadnjih par godina imam uvid dosta dobar i u oktobarski salon. Vi ste bili predsjednik odbora prošle godine? Jeste, bio sam i predsjednik odbora, bio sam i direktor Muzeja savremene umetnosti i jednostavno nešto sam se jedno vrijeme bavio tom politikom u umetnosti i kulturi i tako dalje. Pa imam dosta dobar uvid i mogu reći da je oktobarski salon jako dobar. Evo, začuđujuće, stvarno, ja nisam očekivao da će taj salon biti takav. Ja sam bio na otvaranju oktobarskog salona i energija koju sam tamo doživio je bila zaista dobra. Radovi su bili raznoliki, što je važno, zato što važno je na svim smotrama savremene umetnosti da postoje. To treba razumeti. Mnogi će kritikovati oktobarski salon iz ugla koncepta same izložbe. Znači, reći će da ona nije dosledno sprovedena, da ona ima dosta tih šarolikosti koje čine neki haos. Međutim, to možda vi u struci. Da, u stručnom smislu. Ali s druge strane, ona je opet neka revijalna izložba, po mom mišljenju. I ona pokazuje odnos neke savremene scene u Evropi i svijetu i odnos savremene scene kod nas. To smo dobili upravo kad sam ja bio predsjednik odbora. Ja sam tražio da se uvede konkurs da bi naši umetnici mogli da učestvuju i participiraju u tom salonu i to se sad desilo, tako da negde mi možemo da imamo taj uvid, znači revijalni pristup. I u ovom smislu to je dobro. Mi imamo dosta i savremenih medija i iz klasične slike i jednostavno imamo taj šaroliki pristup što posmatraču u tom edukativnom smislu daje jedan dobar. Nisam toga, ona unutrašnjost, one vojne zgrade, onako oguljena, baš izgleda kao jedan hipsterski dvorac. Odlično izgleda i dobar je doživljaj. Iako sam ja imala predrasudu malu povodom uopšte novog koncepta oktobarskog salona, negde mi nedostaje ona smotra lokalnih. Biće i to. Smotra naših umetnika, ono što je bilo u Cvijeti, da postoji naravno i ovaj tematski, bijenalni sa stranim, onako da bude zaista dobro, ali koliko sam čuo, evo sad informaciju, znači ja nisam, znači ovo nije 100% sigurno, ali sam to čuo da će jedne godine biti domaći oktobarski salon, a jedne međunarodni. Tako da će se to nekako
posložiti? Pa eto, moći će i domaći umjetnici da se prikažu. Ja bi više volio da bude možda regionalni, ne znam, mislim da kao budemo napravimo malo taj region. I mene zanima šta se dešava u Makedoniji, šta se dešava. Jednostavno bih volio da vidim taj deo, ali je dobro. Ja sad pravo da vam kažem, nisam nešto nije odlučio, niti sam u tim strukturama vlasti, tako da eto, to jedno sa strane mogu da posmatram. A koliko sam čula, vi ste konkurisali za strukturu vlasti, to je za direktora Kulturnog centra Beograd, koji inače je organizator Oktobarskog salona, ali drugi su imali više sreće. I dobro, eto, čisto da kažemo zarad istine da... Ja samo, mislim, to je ta neka moja neka geneza. Dobro, koleginica je isto iz umetničkog posla, super. I moja školska drugarica. Nego pričam o genezi stvari mog bavljenja, pokušaja da se bavim, jeli, sa kulturnom politikom i nekim promenama u kulturnoj politici. To je kad mi je data prilika da budem vršioc dužnosti direktora Muzeja savremene umetnosti. I jednostavno mislim da sam tada za tih godinu dana učinio dosta u smislu toga što sam pokrenuo neke događaje koji su doveli jako puno posetioca u Muzej savremene umetnosti i u te prostorije u kojima muzej trenutno radi. Tako da neka moja glavna misija je bila upravo popularizacija savremene umetnosti. I mi smo kroz izložbu 100 dela iz kolekcije Muzeja savremene umetnosti imali neku posetu od preko 20.000 ljudi. Znači, onda smo, posle Gottfried Hellweina smo doveli austrijskog umetnika koji je također dao ogromnu posetu i značaj savremene umetnosti muzeja u ovoj sredini, tako da je to bila neka moja politika. I ja sam samo hteo da mislio sam da to mogu da proširim i u kulturnom centru, tako što je kulturni centar jedno dobro mesto gde vi imate mogućnost šarolikog delovanja i da popularizujete neke stvari u savremenoj umetnosti. Tako da, ali međutim, u očigledno ovim strukturama to nije, te moje referencije nisu bile dovoljne, pa eto, nek rade kako rade. Dobro, a vi bili ste vršilac dužnosti Muzeja savremene umetnosti od 2012. do 2013. Ja sam imao godinu dana mandata, imam jednu manu svoju, to je ne volim da slušam nikoga iznad sebe, tako ni ministra ni ostale, ali zašto ne volim? Zato što ako sam ja direktor, onda sam ja direktor. Znači, ja odgovaram za sve što se dešava i ja odgovaram da će to što radim biti dobro. Ali ako sam ja direktor, a sprovodim volju ministra, onda ja nisam direktor, onda je ministar direktor. I onda neki izvoli, nek bude direktor. Dakle, jednostavno ja sam kao direktor neke institucije tražim svoju autonomiju da bi mogu da sprovedem kulturnu politiku koju hoću da sprovedem. A ako ja to nemam, ja jednostavno ne mogu onda da preuzem odgovornost za funkcionisanje neke institucije. Nažalost, u ovoj državi to ne možete i onda vas smene i to je to. Sada kad malo bolje razmislim, ministar je zaista imao sreće što se niste naljutili malo više i pokazali svoje majstorske veštine. Ja nisam tamo pošla. Znači, ne sprovodite judo u kulturi. Pa upravo meni judo pomaže da takve stvari ne sprovodim nigde. Da se iskulira, da se smirite, da. Pa lepo. Evo da ovako zaključujemo polako emisiju. Nadam se da se nećemo vidjeti tek tamo za 20 godina kad budemo imali 50-ak, je li tako? Vi imate vaše umetničko vjeruju, vaš kredo, vaš, kako se to kaže, izjavu ili statement, to je jedan tekst, u kome kažete da umetnost treba da bude, znači kako je ono što vi radite, da bude destruktivna, kritična, subverzivna. Jest. I ono što je zanimljivo, što ste rasvetlili, isto jedan izraz koji često koristimo, paradoksalna, u stvari protiv ustaljene dokse, ustaljene nauke. Uvek treba da ispituje, uvek nešto... Da menja poziciju. Da bude nezadovoljna. Vrlo je važno da menja poziciju delovanja. A to je, evo, ja ću opet kroz borilačke sportove to objasniti. Vrlo jednostavno. Najbolje. Imamo nekog u teškoj kategoriji koji se bori, teška kategorija je sistem. Sistem, ideologije, dominantne, globalne i tako dalje. I imamo umetnost koja je mnogo lakša od nje. Da bi opstala, ona mora stalno da se kreće, da menja svoje pozicije odakle će da napada. Inače, ako ostane statično u jednom mjestu, ona će vrlo lako biti poklopljena od strane tog globalnog velikog sistema.
Upravo je to ovo. Znači, umjetnost mora da menja pozicije. Dakle, sad, ako ja se bavim slikarstvom i sad naput krenu svi savremeni umjetnici i svi oni koji počne slikarstvo da se glorifikuje kao jedino moguće dobro umjetnički izraz, naravno da ja treba da izađem iz tog umjetničkog izraza i da pređem na nešto sasvim drugo. Ne smijemo biti po svaku cijenu promoteri globalnih softvera, pošto softveri danas određuju čitavu kulturu i sada, na primjer, savremeni umjetnici vrlo često rade u okviru tih softvera i postaju njihovi manekeni, njihovi promoteri. Dakle, oni promovišu one vrednosti koje postindustrijska era njima daje. Dakle, to je isto jedna greška u koju vrlo često upadaju. Dakle, upravo te izmjene pozicije, destrukcije prema globalnim dominantnim vrednostima. Dakle, sve ono što je zdravo, normalno, što je kao dovedeno do pozicije da se uzima zdravo za gotovo, to treba preispitati. To je zadatak umjetnosti, da ona također preispita, i ne samo umjetnosti, sociologije i ostalih nauka, da one preispitaju te globalne vrednosti i da uvek postave pitanje da li je to zaista tako. Dokle god postoji tog djelovanja, postoji i svesnosti o društvu u kome živimo. Ako to prestane, onda smo jednostavno svi ispravnog mozga i funkcionišemo na način kako se od nas očekuje od strane globalne ideologije dominantne. Vi, kako znate, Altiselu i Althusser je govorio o ideološkom aparatu i o ugnjetavačkom aparatu. Znači, imamo policiju, vojsku kao taj aparat, i imamo ideološku medije, crkva, škola i tako je. Dakle, ako mi to ne razumemo i prepustimo se, mi onda nemamo funkciju kao takvi. Zašto bismo kao slobodni ljudi živjeli u takvom svetu? Potpuno se slažem sa vama, ne bih ništa više dodala. Hvala vam na ovom gostovanju. Evo, otvorili smo jesenju sezonu u našem sada 360 stepeni okruglom studiju i doprinosimo, to jest koristimo ovaj svet simulacije, kao što vidimo i vi ja oko sebe, ne vidimo baš ovih 360 stepeni, ali se dobro snalazimo. Jeste. Hvala i vama. Ova vrsta emisije su jako značajne i mislim da samo treba da nastavite ovim putem, jer mediji koji nude samo neke stvari koje su vezane za zabavu, jednostavno znaju da budu vrlo pogubni posebno za mlađe generacije, tako da mislim da treba da nastavite u ovom pravcu. Da, rekla bih još nešto možda na aktivnosti čoveka dok gleda TV, ali to nećemo raditi jer smo na televiziji i to nećemo otkriti. Poštovani gledaoci, bio je ovo pravac, o kulturom ćemo se baviti i sledeće subote. Doviđenja i prijetno. Fly Travel, 2 godine za redom najbolja turistička agencija jugoistočne Evrope. Preuzmi Klik TV aplikaciju sa Play ili App prodavnice. Vi svi u bloku ima toliki TV. Pa ne, ja sam ovo specijalno za tebe napravila. A gdje si našla ovu seriju? Ja ne znam koliko puta mora da ti kažem na Klik TV-u. Tu je soap kanal koji 24 sata emituje i turske, indijske i španske serije. A da gledamo mi neki američki film? Pa može. Ovdje imaš preko 13 filmskih kanala. Ajde, izaberi neki. Pa šta radiš to? Pa samo da provjerim da li ima 13 Arena Sport. Gledaj 7 dana besplatno preko 100 TV kanala. Pošalji SMS poruku, klik na 5500 i šifru koju dobiješ koristi na bilo kom uređaju, telefonu, tabletu ili računaru pristupom našem sajtu kliktv.rs. Bilo kad i bilo gde. Klik TV. Izaberi Societe Generale banku i VIP i čekate dodatni popust do 5000 dinara na sve telefone.
Uz dobrog partnera sve je moguće. VIP, druga priča. Momci, moram da vas pohvalim. Obavili ste ozbiljan i odgovoran zadatak. Razvili ste za naše korisnike napredni kotao na čvrsto gorivo, podno grejanje i topla sanitarna voda uz maksimalnu efikasnost i minimalnu potrošnju. Služimo korisnicima! Kotlovi na čvrsto gorivo Wood. Alfa Plam, Vranje. U službi vašeg toplog doma. Antena Plus, novi pogled na svet. Uz Antena Plus uslugu najbolji sportski, filmski i dečiji kanali stižu do vas uz vrhunski digitalni kvalitet slike. Pozovite nas ili posetite najbližu MTS poslovnicu. Saznajte više i prijavite se za novi TV servis Antena Plus. Za prijave do kraja oktobra obezbedili smo dodatna iznenađenja. MTS, tvoj svet. Aman i Aman Plus, zajednička akcija. Pečenica po super ceni 549,99. A Loro krastavci 99,99. I još hleb za neverovatnih 24,99. Potražite u Aman i Aman Plus supermarketima. Kada poželiš novi telefon, po tvojoj meri. Ili da uvek uhvatiš najbolji ugao. Čekate u VIP-u za samo 1 dinar. VIP. Druga priča. Preuzmi Klik TV aplikaciju sa Play ili App prodavnice. Vi svi u bloku ima toliki TV. Pa ne, ja sam ovo specijalno za tebe napravila. A gdje si našla ovu seriju? Ja ne znam koliko puta mora da ti kažem na Klik TV-u. Tu je soap kanal koji 24 sata emituje i turske, indijske i španske serije. A da gledamo mi neki američki film? Pa može. Ovdje imaš preko 13 filmskih kanala. Ajde, izaberi neki. Pa šta radiš to? Pa samo da provjerim da li ima 13 Arena Sport. Gledaj 7 dana besplatno preko 100 TV kanala. Pošalji SMS poruku KLIK na 5500 i šifru koju dobiješ koristi na bilo kom uređaju, telefonu, tabletu ili računaru pristupom našem sajtu kliktv.rs. Bilo kad i bilo gde. Klik TV. Fly Travel, 2 godine za redom najbolja turistička agencija jugoistočne Evrope. Sunce je najveći izvor energije na Zemlji, a solarna energija je energija sunčevog zračenja. Ekologija je postala veoma važna tema poslednjih decenija, a u nedostatku fosilnih goriva korišćenje alternativnih obnovljivih izvora energije potreba. Dugoročno gledano, podjednako je važno i uticati na svest, pre svega mladih, o važnosti ovih tema i neophodnosti da resurse čuvamo, a trošimo ono čega imamo u izobilju, što sunčeva energija sigurno jeste. Ovo je prepoznao i edukativni centar Knjaževac koji je napravio i postavio 3 solarna punjača za mobilne telefone i druge prenosive uređaje u 2 osnovne i 1 srednju školu na teritoriji Knjaževca, dok će jedan postaviti u centru grada. Punjače su izradili od recikliranih materijala u okviru ekološkog projekta koji je podržan sredstvima iz Eko fonda za zaštitu životne sredine opštine Knjaževac. Značaj svega ovoga je upravo u tome što želimo da preko projekata Udruženja građana podignemo nivo svesti Knjaževčana o zaštiti životne sredine, a da im s druge strane i olakšamo praktične probleme koje imaju u svakodnevnom životu, kao što je punjenje mobilnih telefona kad su udaljeni od kuće. Ono što je jako važno je da su i ovi mobilni punjači i klupe u okviru kojih su izgrađeni proizvod domaće pameti, što bi se reklo, da su izgrađeni od materijala koji su iz recikliranih segmenata i sve u svemu želimo da kroz projekt Udruženja
udruženja građana koja su mnogo senzitivnija za neka ozbiljna pitanja koja postoje u društvu, jedno od njih svakako, jedno od najznačajnijih je ekologija, podignemo nivo svesti naših Knjaževčana na jedan viši nivo. Univerzalni solarni punjači sa eko-klupama koji su postavljeni u Knjaževačkoj tehničkoj školi i osnovnim školama Kaplar i Dubrava od momenta postavljanja naišli su na odobravanje đaka, koji ih koriste i u zimskim mesecima jer je svetlost u hodniku dovoljna za proizvodnju energije. Mislim da je dosta korisno to što su to doneli ovde u školu. Vrlo često nam se dešavalo da nam se isprazne telefoni, pošto ovi novi telefoni imaju mnogo aplikacije. Baš mi se sviđa to što su doneli, stvarno ekstra i baš nam pomaže. U školama koje su dobile solarne punjače ističu da oni osim osnovne namene za njih imaju višestruk značaj. Pre svega naši učenici imaju priliku da napune svoje mobilne telefone koristeći prirodni obnovljivi izvor energije. Dakle, to je mnogo bezbednije nego korišćenje električne energije za punjenje mobilnih telefona. Takođe, primena je i u nastavi fizike i biologije, gde nastavnici mogu na praktičnom primjeru da pokažu učenicima koji su to obnovljivi izvori energije. I naravno, prvi i najvažniji razlog je uticaj na ekološku svest naših učenika, naše omladine. Ekološki projekat solarnih punjača uradio je Edukativni centar Knjaževac, a ljudi iz ovog centra su se prilikom izrade oslonili isključivo na lokalne resurse i delom na reciklirane materijale, što je dalo dodatne rezultate, pre svega finansijske. Solarni punjač je napravljen iz delom recikliranih sredstava. Tu su nam naši volonteri pomogli, kao i firma koja je napravila po našem nacrtu, tako da je ovaj solarni punjač ispao znatno jeftini, čak je procena da je do 10 puta jeftine nekih sličnih rešenja koje se nalaze na tržištu. Tako da smo i uspeli, iako su sredstva dosta bila ograničena, da iskoristimo tu svotu, napravimo 4 solarna punjača. Da je reč o dobrom i višestruko korisnom projektu koji će svakako biti nastavljen i da su ekologija i obnovljivi izvori energije prioritet opštine Knjaževac, potvrđuju i planovi njenih čelnika. Opština Knjaževac će i ove godine i u svom fondu za zaštitu životne sredine, ali i u fondu koji je posvećen projektima udruženja građana opredeliti značajna sredstva upravo za projekte koji tretiraju zaštitu životne sredine, jer svi mi imamo obavezu da zemlju i grad onakav kakav smo nasledili od naših predaka ostavimo i našim potomcima. Ovi solarni punjači su pokretni, tako da će u vreme školskog raspusta oni biti postavljeni u parkovima, na bazenu, ali i na svim javnim manifestacijama u opštini Knjaževac. Na 23. kilometru od Bora, na završetku impresivnog Lazarevog kanjona, nalazi se Lazareva pećina. Turistima je postala dostupna 1978. godine i za njih su uređene staze u dužini od oko 900 metara. Do sada je istraženo ukupno 12.850 metara pećinskih kanala, a o njenoj veličini govori i podatak da je ona duža čak 6 puta od Resavske i oko 7 puta od Rajkove pećine. Možemo slobodno da kažemo da onaj turistički potencijal koji je zadržalo od 78. godine, da je to klasičan primer nekog speleološkog objekta koji je tu rađen radi turističke valorizacije. Međutim, ovaj novi deo pećine, on je jako značajan i već i Evropska unija speleologa zna za taj potencijal. Iz više evropskih zemalja speleolozi su dolazili ovde. Nakon svih tih tura procenili da je ona jedna među 10 najznačajnijih speleoloških objekta u Evropi. Iako još uvek nije do kraja istražena, pored svoje speleološke vrednosti, Lazareva pećina ima i ogromnu arheološku vrednost. Jer ono što je pronađeno do sada govori i o samom istorijatu pećine i onome kako se odvijao život od tamo 4. i 3. milenijuma, dakle od
nekog bakarnog doba, preko gvozdenog doba pa sve do doba bronze, jer su u pećini pronađena ljudska staništa, odnosno kolibe, pronađene su ostaci nekih životinskih vrsta i ono što je najzanimljivije, pronađene su predmeti od bronze, bakra, gvožđa i tako dalje. Vrednost Lazareve pećine ogleda se i u činjenici da je ona stanište najveće kolonije slepih miševa u Evropi, čemu je između ostalog doprinela i činjenica da je ova pećina, kao i ceo Lazarev kanjon, pod zaštitom države i da je proglašena za prirodno dobro prve kategorije. Zato što je ovde najznačajnije